iravuga ngo Yesu aravuga ngo naraje kugira ngo ababona abashaka kumenyeshwa Imana n'ubwenge bw'abantu bahume bayoberwe ko naje. Ariko aravuga ngo nanone naraje kugira ngo impumyi zitabona. Impumyi zitabona ni bande? Nabizera ibintu uko biri, iyo binjije iyo bujijutse akizera ibintu uko byanditswe nuko bivuga. Aravuga ngo naraje bene abo ngo bahumuke kandi ari bo babona. Pawulo nico gituma yaranditse aravuga ngo nico gituma Imana itashatse ngo ko abantu bayimenyeshwa ngo n'ubwenge bw'abanyabwenge. Twakagombye kubona abazungu buriya bagira ubwenge, jewe ndabemera cyane kandi dushaka tuze tunabyemera. Turi mu kwiga amasomo, ariko nzanyoberwa amasomo tuzatwiga icyo amara. Twe turi mu kwiga tukabura umuntu ukora imodoka, tukabura ukora indege, tukabura ukora ikinga, tukabura ukora umuduga, tukabura ukora moto. Uku tuzatwiga nimba tuzatwiga habe n'urushinge. Ninde wo dukorera urushinge hano tumwereka haje gusaba ifaranga z'uruganda? Ubu bwenge abazungu bagira ubwenge, ariko nta uradekuvura formule yotuma umuntu yicara akavuga ngo uteranije akanaka wahita ubona Imana ukabura yimenya. Ntawe. Yesu azakiza n'utuntu dutoya. Kaba mfite ikibazo cy'iryinyo ryangoye takirya ikintu na kimwe ngapfa, ariko nkavuga kandi ryegera hano imbere kabona si igihanga cohishwa, kandi nkabona sindeka ivuga butumwa kubera igihanga, ariko nkabona kandi kuguma kugira igihanga mu bantu navyo nkumva biragize. Ndavuga nti no ndenjire huduma. Ikigira kabiri kagira ikibazo cyo kudakunda ubwanwa. Ndavuga ngo ndinjire huduma sengera ya magambo yombi. Ndasengera ubwanwa n'iryinyo ninjire huduma. Mu by'ukuri simbaye mbasetsayo na magambo yabayeho. Ndagira ngo nkumva ari impungenge ugire confiance ku Mana yawe izikora ibitangaza. Haleluya. Ndasenga ihuduma ngo nyikire kaba mfite n'isununu ahantu ku mubiri. Isununu gusa yamezeho nazansigara ngira gutya ikavaho amaraso kanani. Ndavuga isununu yameze ku mubiri. None ndasenga nsohoka ihuduma paye ngenda mu nzira gutya sanga abaturage babiri bahagararanye. Umwe abwira uwaba ati yewe nararwaye isununu narapfuye ndagowe ndahagarara. Arambwira ati isununu yarakugoye, bateje uzamuja mu isoko ugure wa munyu wa gikurukuru. Murawubona wa munyu uyisigeho bati ntuzomenya uko yagenze. Ndabyumva ndagira ngo shikambwira umugore uje kugura gikurukuru. Aragenda arayigura. Ndababwiza ukuri nza nshaka iyo sununu aho yari iri simbazi ira disperse. Haleluya. Iryinyo nimba hari iryinyo rikomeye kugeza uyu munsi ntarumvamwo n'akantu nakamwe, ariko icyantangaje ubwanwa buramera. Niki byenda kuvuga? Reka tugirire Yesu gutya. Bwana sifiwe. Abo barasohoka bigisha hose. Umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo. Amen. Turangirize mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 duhere ku murongo wa 36. Haranditse ngo muzi ko mu minsi yashize Teuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira buke yaricwa. Abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma abamwumviraga bose baratatana. Kandi none ndababwira nti muzibukira aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora
nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko nibiba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutaboneka ko murwanya Imana. Amen. Umwami Yesu agize neza kuko aduhaye ibihe byo kuba imbere y'amaso y'Imana. Imana ihimbazwe. Ndashima Imana cyane kubw'umugoroba mwiza w'ibyishimo byinshi. Nubwo umuntu atamenya akari ku mitima y'abandi, ariko ndibwira ko tunezerewe kuko twese turi imbere y'Imana. Ni ikintu ciza. Imana iduhaye umugoroba nk'uyu ihabwa icubahiro. Ahantu hamwe najyaga nsengera muri Methodiste bajya bahagarara ku mategeko cyane. Iyo abantu banezerwaga batarabwiriza, amategeko yabo ntiyarabyemera. Bajyaga batwicaza bakatubwira ngo umuntu agomba ngo kunezerwa nyuma y'umuvugabutumwa, mbere ngo ntibyemewe. Tukababwira, najyaga nje nkunda guseka cyane nkabisubiramo nkavuga nti ibitunezeza si ibya buri munsi, ariko tunezezwa n'ibidusanzwemo. Burya imbaraga z'ijambo mu bugingo bw'umuntu n'ububiko, kandi igikangura ubwo bubiko bukishaganya umutima ukanezerwa. Nibi bikorwa dukora bya buri munsi, ariko imbaraga zitunezeza ziba zidusanzwemo. Twahereye kare, nabaye mu materaniro ya kabiri, aya mbere sinayabayemo, ariko muri ayo materaniro twanezerewe. Noneho byakomeje bigejeje n'ubu. Imana ishimwe, iziduhereza ibyo tutaguze, ijiduha umunezero w'umutima. Buriya hari ibintu biri comparable mu buzima, ni ibintu umuntu yoburira hamwe akabishakira ahandi. Umuntu yabibura mu iduka rimwe yoja mu rindi akabibona, ariko umunezero w'umutima ntuzi ushakirwa henshi. Umunezero w'umutima uzutangwa n'Imana, ikawuha imitima y'abizera, abantu bakagubwa neza. Buriya kubera ko duhora tunezerewe, ntituzi ko bihenda cyane. Birahenda ku rwego rukomeye cyane cyane cyane. Hari umuririmbyi w'isi witwa Nkurunziza, aje aririmba arata imirimo y'abantu mu zindirimbo z'abantu benshi, akavuga undi muntu ngo ibyiza byawe ngo nzabirata abantu babiburira agaciro. Umutima uzumbwira ngo ntiyarakwiye kuririmbira undi muntu gutyo. Iryo ni ijambo umuntu yobwira Imana gusa yonyine. Ibyiza by'Imana nyine dukwiye kubirata, abantu bakabiburira agaciro kuko birahanitse cyane. Rero wewe muntu uri hano ugubwe neza. Hari icyo turi mu gusaba abantu mu materaniro, aho abantu bahuriye babiri batatu bahe baganira, tugomba kwiremamwo. Nuzaje wicarana n'umuntu harimo avuga Imana, uzurenza amaso wa muntu ubona Imana, kandi utekereze ngo ese iki kiganiro, iyi audience mbayemwo, niki Imana ishaka ko nyikuramwo. Wagombaga kubura ahandi, wagombaga kuba uruhutse, wagomba kuba uri mu bindi bintu, ariko Imana ntiyabikwemereye, yashatse ngo ube hano. Rero ubihereza agaciro kandi ubitindeho, ubitekereze. Uraza kumenya umugambi w'Imana muri ibyo bintu. Bwana sifiwe. Natwe turabiyegereje, turabakiriye, turabishimiye, kandi turakundana. Ngira ngo niko bimeze, abakristo bagomba gukundana. Bene data, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, ariko uko nkomeza kuyavuga ntuze gutinda ku buhanga. Nugira amahirwe no buhabwa uyu mugoroba, kandi Yesu atabumpaye nyine ntabwo nobona. Ariko ikiruta ibyo mu by'ukuri nkigarukeho, nuko tumenya kumva Imana ihaye ivugana natwe. Nico gikuru. BIDERI novugana nawe, ariko BIDERI ibintu ashoboye mu buzima ni bikeya, ariko Imana izayitiza abanyentege nke n'abanyembaraga nke, ikavuga ibintu, igakora ibintu. We ukurura Imana, wumva icyo Imana ishaka ko muvugana uyu mugoroba, biraza kugufasha. Ndagira ngo tuvugane amakuru ya Yesu. Mbere ntarayavuga, natekereje ikintu hariya. Hano muri politike y'igihugu mu Rwanda,
mu nkingi z'iterambere ry'igihugu nizishishikariza umuntu wese kuba intwari muri domene yica ahagazemo kugira ngo ibyo akora bizanire igihugu ishema. Mu itorero ry'Imana niko byagombye kumera. Mu nkingi zigize itorero ry'Imana kugira ngo rihumeke ritandukane n'ubuzima abantu babamwo ku isi, nuko urugingo rwose umuntu ari rwo aruhagararamo nk'inyangamugayo, nk'intwari, nk'umuntu ugomba kubera abandi icitegererezo kugira ngo umurimo w'Imana uzamuke utere imbere ugere ku bintu bikomeye. Bwana sifiwe. Ikindi tugomba ngira ngo kumenya, iyo turi mu magambo y'Imana tuganira, ntabwo ndimo ndaganiriza abantu benshi, ndimo ndaganira nawe kuko wontumira iwawe n'ahandi kandi tuza tubikorerana ukambwira ngo uze tuganire amagambo y'Imana. Ndimo ndaganira nawe, ndagira ngo untege amatwi tuganire nawe. Amakuru ngira ngo mvuge ni amakuru ya Yesu. Haleluya. Umwanditsi umwe yaranditse ashingiye ku nkiko, urukiko rwafashe intumwa za Yesu batangira kuzishinja ibyaha byerekana ibyo bakoreshwa n'umwuka w'Imana. Abatambyi bari abantu bakomeye muja mu bisomo. Ibyo intumwa zikora bakumva bose ibyo bakora n'ukwica amategeko. Bibiliya Pawulo niko yanditse mu Baroma, aravuga ngo ijambo umusaraba, kuvuga amakuru y'umusaraba, ngo ni ubupfu ku bantu barimbuka, kandi nje ndabyemera. Iyo uvuga ibintu by'Imana biragora cyane kugira ngo umuntu abyumve atari uw'Imana. Bibiliya iravuga ngo imyumvire y'itegeko rya kamere ngo itandukanye kure, irahabanye ngo n'imyumvire y'itegeko ry'umwuka. Nuza kubisoma mu Baroma mu gice cya 8 uraza kubyumva. Haravuga ngo ni ijambo ry'ihumure Pawulo yanditse, aravuga ngo noneho mumenye abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Itegeko ry'umwuka utanga ubugingo muri Kristo ryatubatuye mu mategeko y'ibyaha n'urupfu, duhinduka imbohore. Nuzaje ubona umuntu arabohotse muri Yesu, sugukabye. Imbaraga z'Imana ziza zituma iyo turi imbere y'Imana nkaha tumera uko umwuka w'Imana ashaka. Abazi kwiyubaha, ibyo tuza twita ngo no kwiyubaha, bagashandabuka bakoroha, ni ku mwuka w'Imana akunda. Hari umugabo ntibitangije muri iki gihe, hari umugabo umwe ngo byateye isoni, ariko ngo yumva hari ijambo ashaka kuganira na Yesu. Umugabo witwa Nikodemu yari umuntu ngo wize cyane. Araza ngo azabwije nijoro ngo yegera Yesu, ngo aramubwira ngo Rabi nyakubahwa, ngo ibintu ukora ngo biragaragara kuko bitokora umuntu ngo utaravuye mu ijuru ku Mana. Aramubaza ngo ese Yesu nakora iki kugira ngo mbone ubwami bw'Imana? Bibiliya iravuga ngo Yesu ntazasubiza ibyo tuvuga, azasubiza ibintu ashingiye ku bintu bibiri. Azasubiza imitima, azasubiza imitima, agasubira agasubiza ibiri priorite ku buzima bw'abantu. Ntazapfa gusubiza kuvuga ibintu. Aramubaza ngo ese nokora iki kugira ngo mbone ubwami bw'Imana? Yesu ntiyasubiza ico, aramubwira ngo ndakurahiye n'ukuri n'ukuri, nutavuka ubwa kabiri tushobora ngo kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu ngo aratangara, yari umwisha ngo amategeko, aramubwira ati se umugabo uri nkanje nasubira mu nda nkavuka? Yesu ngo arongera ararahira, hararahiye nyine niko handitse muri Bibiliya, aravuga ngo n'ukuri n'ukuri nutemera kubyarwa ubwa kabiri ntiwabona ubwami bw'Imana. Wumva ikintu Yesu yaravuze. Nashatse kuvuga guca bugufi. Bibiliya rero iyo turimo tuyivuga, niko nababwiye, turenga kureba abayitubwira, tukarenga kureba injana y'ukuntu bazi kubivuga, tukarenga kumenya ko babyigiye banabifitemo amateka menshi cyane, tugashaka kumenya umugambi w'Imana mu gihaye kivugo. Akaba ari cyo duhiga kumenya. Mana ko nkwicaye imbere uyu mugoroba, niki washatse ko tuganira? Ico akaba ari cyo utindaho, ukumvi impamvu Imana yagukuye iwanyu, uri kuritekereza ama circonstances tuntu waciyemo, ariko ukisanga wageze hano. Kuba kwawe hano ubinezererwe, ubyishimire, ubiha agaciro n'umugambi w'Imana. Bibiliya aya makuru ya Yesu ndavuga ibice bitatu byabayeho, ariko nuko bibabwira, ariko ndaza kuvuga ku gice cya kabiri. Iyo usoma Bibiliya izigaragaza kuko
itorero rya mbere mu isezerano rya kera Bibiliya ntiziryita itorero kubera ko ryari itorero ry'ubwoko bumwe gusa. Ibitabo bivuga ko itorero ryatangizanije na Pentecost, umunsi umwuka wururuka avanga amahanga yose, bisobanura itorero rizagirwa n'indimi n'imiryango n'amahanga yose. Ibitabo niko bivuga. Iyo usoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ahavuga ibintu bitatu Yohana yeretswe, hazavuga ibyabayeho ngo n'ibiriho n'ibizakurikiraho. Ibiriho rero yari kwavuga ngo itorero ry'Imana, kuko ngo yararirebye abona ngo umutambyi wambaye ibishura ahagaze hagati ngo y'ibitereko by'amatabaza 7 zasobanuraga ngo amatorero 7 yo muri Aziya azaserukira amatorero yose azabaho ku isi. Uwo muntu rero wambaye ibishura byera ngo ni Kristo wagombaga kuba ahagaze hagati mu itorero rye. Itorero nibwo ryatangiye. Iyo usoma itorero ribayeho Yesu aje ku isi, habaye ibintu bitatu. Ikintu cya mbere cyabayeho, isi tiyamenye kuko umukiza n'umucunguzi yaje. Abantu benshi Bibiliya ije ivuga ngo yari yarahanuwe kera, abantu bamutegerezanya amatsiko, ariko bamutegereza mu myumvire ibiri. Abayuda bene wabo bamutegereza nk'umwami uzabakombowa, uzabafasha mu buryo bw'umubiri, akabakura mu buretwa bw'andi mami y'ibihugu bari baturanya, Baroma n'abandi. Muzi succession y'ingoma zagiye zikurikirana, murabisoma muri Ezekiel aho yandika ngo ku ngoma zabo bami ngo hazaza ubundi bwami, kandi ngo buzaba ari ubwami budatsimburwa, buzaba ari ubwami buhoraho. Yavugaga ubwami bwa Yesu buzaza butazongera kuvaho. Yesu araza ngo agere ku isi, isi igira confusion. Ndashaka ngo ngukure mu bihirahiro bimwe by'ibintu. Abantu bakicara nk'uko tuzatwicara, bakajimpaka, bamwe bakavuga ngo ni ukuri ni Masiya, abandi bakavuga toye dusubire mu buhanuzi. Ese byavugaga ko azavukira hehe? Batazavukira i Betelehemu, none ko atuye i Nazareti. Ico kikaba kimwe, kandi impamvu ndagenda bisubiramo nzi kuko mubizi, ngendere kuvuga ibi twasomye. Bibiliya iravuga ngo igice cya mbere cyo kuza ku isi Yesu ubuzima bwe bwo kubaho bwose, abantu ntibigeze bamumenya bose. Ntibamenye ku isi yakiriye umucunguzi, ntibamenye ku isi yakiriye Imana, ntibamenye ku isezerano ryo kuza kwa Masiya ryabayeho. Yesu ubwe avugira ijambo, aravuga ngo naraje ngo ababona bahume. Yari kwavuga abatambyi n'injijuke zikomeye zagombaga gutegereza Yesu mu buryo bw'imibare y'ubwenge, kuko kwiza impaka tuzatugira. Uzarebe iyo umwuka avuze mu bantu ubuteje ikibazo. Nico gituma ngira ngo Pawulo yabyiyamye, yaravuze ati yeme amateraniro yanyu abameze ati, nimuzaje mutangira kuvuga ku ndimi, wazivuga ukumva nta muntu uzisobanuye, ujye uceceka, ntacu hayifasha abantu. Wari wavuga nk'igiswahili cyangwa igifaransa mu baturage badaheba byumva, ubu bahemukiye. Bibiliya iravuga ngo Yesu aravuga ngo naraje kugira ngo ababona, abashaka kumenyeshwa Imana n'ubwenge bw'abantu bahume, bayoberwe ko naje. Ariko aravuga ngo nanone naraje kugira ngo impumyi zitabona. Impumyi zitabona ni bande? Nabizera ibintu uko biri. Iyo binjiji, iyo bujijutse akizera ibintu uko byanditswe nuko bivuga. Aravuga ngo naraje bene abo ngo bahumuke kandi aribo babona. Pawulo nico gituma yaranditse, aravuga ngo nico gituma Imana itashatse ngo ko abantu bayimenyeshwa ngo n'ubwenge bw'abanyabwenge. Twakagombye kubona abazungu buriya bagira ubwenge, jewe ndabemera cyane, kandi dushaka tuze tunabyemera. Turi mu kwiga amasomo, ariko nzanyoberwa amasomo tuzatwiga icyo amara. Twe turi mu kwiga tukabura umuntu ukora imodoka, tukabura ukora indege, tukabura ukora ikinga, tukabura ukora umuduga, tukabura ukora moto. Uko tuzatwiga nimba tuzatwiga habe n'urushinge. Ninde wo dukorera urushinge hano tumwereka haje gusaba ifaranga z'uruganda? Ubu bwenge abazungu bagira ubwenge, ariko nta uradekuvura formule yotuma umuntu yicara akavuga ngo uteranije akanaka wahita ubona Imana ukabura yimenya. Tawe Bibiliya zivuga ngo hari abagabo ngo batekereje igitekerezo ciza c'umushinga, ngo baravuga ngo tugende tuje tukwera ku Mana ngo tubane n'Imana. Igitabo kiravuga ngo Dr. Rise
yaravuze ngo umushinga w'ibabeli ngo ntiwari mubi, ngo wari ufite igitekerezo ciza, ngo ariko wari umushinga utari mu Imana. Ikintu ngo cyose umuntu akora kitari mu Imana ngo kimuabutisa muri confusion, kimugusha mu rujijo. Bibiliya nico gituma ivuga ngo Imana ngo ntiyishimiye ko tuyimenyeshwa n'ubwenge bw'abanyabwenge, ngo ariko yishimiye ko tuyimenyeshwa n'ibifu ngo by'ibibwiriza. Nuza gusoma amagambo Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice ca 3 here ku murongo wa 7, nza ntangara nari amagambo yaranditse aravuga ngo njewe ibintu byarindamu yanje, wumva ukuntu Yesu azahombya kugira ngo umuntu ariho yunguka cyane, akabanza akaguhombya, ntazayubakira ku mwanda w'indi mana. Reka mvuga indi mana niki, ni ibindi byose bitariyo. Aravuga ngo ibyarindamu yanje nabitekereze ko ari igihombo, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero, ngo ariko kumenya Yesu Kristo. Aravuga ngo ndetse nabitekereje ko ari nk'amase. Amase ni ikintu kibica agaciro gakeya. Aravuga ngo ibyo byose kugira ngo mbitekereze gutyo, ngo kwari ukugira ngo mboneke ko ndi muri Yesu, kandi ngo mboneke ko ndi muri we, ngo ndafite kwizera kuzanwa n'amategeko y'abantu, ariko ngo mfite kwizera ngo kwamanutse kuva mu ijuru ku Mana. Yuda we yavyanditseho mu gice ca mbere, aravuga ngo bene data ngo muje mushishikarira ngo kwizera kwatanzwe ngo rimwe ngo kukazageza iteka ryose, n'ukwizera kwamanutse kuva mu ijuru ku Mana. John igice ca mbere ca Yesu, bamwe bamenye ko yaje, abandi ntibamenye ko yaje. Aja mu gice ca kabiri cyo gupfa, nico nza kuvugaho ndababwira ni ca gatatu. Bibiliya iravuga ngo mu gice ca kabiri, aha mu gice ca mbere cyo mpavuga habaye intambara ikomeye yo kuvuga ngo abantu bamenya ayo makuru kandi bamwizere. Bamwe baramwizera, igice ca kabiri bakizera, none bakarekejo bikagira impaka. Igice ca gatatu baramwizera, abandi baramuhakana burundu, baravuga ngo n'ukwigereranya si umwana w'Imana, abantu baramuyoberwa completely biranga. Yesu aja mu gice ca kabiri arapfa, ngo amare gupfa atangira kurwana intambara ya kabiri. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo atangira kwiyereka abantu, ngo no kubabwira ngo ibyari byaranditswe n'ibyo byibingo byasohoye. Ubu turerutse kubona Yesu yazutse, iki gice nico nza gutindaho tukakivugaho. Nyuma yo kuzuka kwa Yesu, ibyo twasigiwe n'inshingano, intambara yahabaye yari intambara yo kuvuga ngo Yesu yumvise abantu ko yazutse, abantu bamenya akamaro k'umuzuko, batangira ubuzima busha bwo kugendana na Yesu wazutse. Igice ca gatatu sinkivugaho, ni intambara ya nyuma yo kwakira umwuka wera ikomeje kugeza nanone, kugeza ubwo umubare wa abanyamahirwe bagenwe n'Imana bazuzura imbaraga z'umwuka w'Imana, kuko nta uzaja mu ijuru, nta zindi imbaraga Imana yokoresha kugira ngo ikwishire. Bibiliya iravuga mu gice ca 8 umurongo wa 11 mu Baroma, iravuga ngo niba uwo mwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, ngo niba uzabazura kuri wa munsi ngo wimperuka. Bibiliya ikavuga ngo abataramumenye mu gice ca mbere Yesu akigenda atarapfa, bamwe ngo bagiriwe amahirwe mu gice ca kabiri ngo baramumenya kuva ku musaraba. Bibiliya iravuga ngo uhereye muri saa 6 haba ngubwira kabiri ngo kugeza saa 9, abari ko basa n'abamushoboye bamufatishije imbaraga z'amaboko y'abantu, abari bo ngo bahindukirana mbere ngo baravugana ngo yeme yari umwana w'Imana. Bwana sifiwe. Abantu batangira kumenya Yesu, abatamumenye cagiye ca mbere mu gice ca kabiri batangira kumumenya. Hari n'abataramumenye mu gice ca mbere n'ica kabiri nyuma yo kuzuka, bamumenya mu gice ca gatatu babibwirijwe n'umwuka wera w'Imana. Abo ngabo turimo abanyamahanga n'abandi n'abandi. Ndagira ngo tuvuga aya magambo, tugirira Yesu gutya. Bwana sifiwe. Bibiliya izigaragaza ko zimwe mu ntambara abantu bari bafite zikomeye, bari bafite amateka y'abagabo babiri twasomye. Higeze ngo guhaguruka umugabo witwa Teuda, ahagurukana imbaraga nyinshi, niko Bibiliya yatubwiye, ngo ayobokwa n'abantu benshi, abantu ngo baramuyoboka kandi ngo baramukunda cyane, ngo bamwiruka inyuma ngo agaragara nk'ukomeye, ngo bukeye abayuda baramureba babona si Imana, babona si uwo kuyobokwa, babona si uwo gukurikirwa, ngo baramufata baramwica. Ngo bamaze kumwica, Bibiliya yavuze ngo abamukurikiraga bose ngo baratatana ngo bashiraho. Filimi irizinga, ikibazo kirarangira. Ngo bukeye mu minsi mike yo kwandikwa, ngo haguruka undi mugabo yigira igitangaza, ngo witwa Yuda, ngo aravuga ngo nawe arakomeye, nawe ngo abona bamuyoboka,
ngo bamaze kumuyoboka bamwiruka inyuma ngo cyane barahinda sindagera muri Isirayeli ariko abagezeyo d'abord bazavuga ngo ni igihugu gitoya mu buryo amakuru yose yabaye akora kuyoboka amana yagombaga gukwira akagera hose bakurikira Yuda ariko ngo abatambyi n'abanditsi ngo baravuga ati uyu mugabo yadutsate ko ayobotswe na benshi ko yateje akavuyo barasubira ngo baramufata ngo baramwica ngo bamaze kumwica abantu bose ngo bari baramukurikiye ngo baratatana ngo barashira abantu ngo baribagirana ngo buce haduka umugabo witwa Yesu. Bibiliya iravuga ngo batangira gufata abantu ngo bayobotse Yesu. Nuza gusoma abantu bakurikiye Yesu bari bafite umwihariko mu bintu byinshi. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa iravuga ngo umugabo witwa Herode ngo yakeneye gucyura umugore witwa Herodiya. Intumwa za Yesu ngo ziraza ziramubuza ngo ziramubwira ngo reka gukora icyo cyaha. Arareka ngo ariko wa mugore arababara aravuga ngo nari mbonye umugabo w'umwami ndabujijwe ngo akabika ku mutima ngo buce umwami yakoze ibirori ngo umukobwa wa Herodiya ngo araza aratamba aranezerwa ngo amaze kunezerwa umwami ngo aramubaza ngo ese niki no gukorera uvuga icyo ushaka muri kino gihugu ngo aramubwira ngo reka nje kubaza mama. Aragenda ngo aje kubaza mama. Reka tube nk'abagaruka kuri aka kantu tuze tugira abana bacu inama nziza timubyemeye. Nyina ngo aramubwira ngo wa mwana wanje ubwo tubonye okaziyo umwami akakubaza iryo jambo aramubwira ngo ugende umusabe igihanga ca Petero ntumusabe ifaranga ntumusabe igice cy'igihugu ntumusabe ikindi ugende umusabe igihanga ca Petero. Iriya ntumwa niyo yambujije nari ngiye kubana n'umwami arambuza araza ngo abwira umwami ngo ngeneye igihanga ca Petero. Haleluya. Iravuga ngo abantu bagendanye na Yesu. Yesu yagaragaje inshusho zose z'ubutabazi zo kuruhura abantu. N'ubu ndagira ngo nkubwire iki kintu mwene data. Abantu bogira ico badukorera, abantu ni beza cyane cyane iyo bari mu Imana baza bakora ibintu bikomeye. Ariko Yesu ninjoro abahari ntazasinzira. Ku manywa abahari ntazasinzira. Agira urukundo rutangaje rwo kukwitaho kukurenganura no kukugirira neza. Yesu ni umukunzi wawe kandi ni umukunzi wawe udahemuka. Yesu muri ministeri ye iyo usoma ubu butumwa bwiza bwanditse bw'ibi bitabo ko ari 4 biza bigaragaza Yesu mu nshusho zine zitandukanye. Yesu ntitwomubona kumwe. Impamvu tutomubona kumwe ni munini cyane azagaragarira umuntu wese bikurikiranye n'umusozi yahuye nawo. Umuvuga butumwa waraha yavuze amagambo meza cyane nakunze abiri. Pastor Nathan yavuze ngo nubwo tunyagirwa n'imvura zitandukanye ngo ariko zose ni imvura. Timwibuka ko ariko yavuze. Ikindi cyantangaje kandi nazaga ngira ngo nzankurikirana kabanza nkumva. Yavuze ngo kubera kuko Samson ngo yubakiye ku rufatiro rudafashe ngo byatumye umunsi abona opportunity yo gusenga ngo adasaba Imana kubaho no guhumuka n'ibindi byose ngo reka asaba Imana ngo mfe kandi mfane n'abanzi. Ariko kiriya kintu nagitinzeho kweri. Iyo umuntu Bibiliya iravuga ngo uyu muntu aretse Imana ngo Imana izimunyaga ubwenge. Umuntu yoguma akagenda ariko ntaba afite ubwenge bwiza. Bibiliya idushishikariza kugendana na Yesu bituruhura imvune bigahesha ubugingo bwacu amahoro. Reka nkubwire iki kintu. Yesu ntaba kure. Yesu aba kure ku birometero bitagira umubare. Iyo uhagendana na Yesu umuteye umugongo. Iyo uhaye ugendana na Yesu umuteye umugongo Yesu aba kure cyane. Ariko iyo uhindukiriye Yesu abanditsi benshi barabyorosha cyane bakavuga ngo guhindukirira Yesu ngo ninko guhindukira uko gusanzwe nyine umuntu azahindukira intambwe imwe ngo mukaguma ngo mugahura amaze agasobanura urukundo rw'Imana. Aravuga ngo ese ni gute umuntu yosiga intama 99 nziza zikiranuka zagumye mu rwuri ziraho akazisiga akaja gushaka intama imwe yazimiye. Uwo ni wewe nanje. Yesu yasize ibyari bikwiriye byinshi aza kudushaka kandi aduhereza agaciro gakomeye. Haleluya.
Matayo azagaragaza Yesu, ndashaka ngo izi shusho uzikurure uzihereze mu buryo bumwe n'ubundi. Azavuga ngo uyu Yesu njewe muri analyze y'usomye igice cya mbere, azavuga ngo we yamwise Emmanuel, ngo ni Imana izigendana n'abantu, ni Imana ihorana n'abantu, ni Imana isangira n'abantu. Mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 2 umurongo wa nyuma, uriya mwanditsi yarantangaje, azavuga ngo Yesu ngo kuko yababaye ngo kandi akageragezwa bihagije, ngo nico gituma ashobora gutabara n'abageragezwa bose. Yesu azi ingorane zacu, tacu uwo muhisha. Umwanditsi umwe yaravuze ngo yananiwe gutandukanya ngo icifuzo n'irari. Noneho aravuga atese irari niki, icifuzo niki? Kandi Bibiliya izivuga ngo irari ngo rizari byara icyaha ngo kikabyara urupfu. Noneho ngo aravuga ngo igihe akibitekereza ngo abisobanurwe, ngo Umwuka araza aramusanga, ngo aramubwira ngo dore impamvu ngo ibyifuzo byawe byahindutse irari bikagucafuza imbere y'Imana, nuko ibyuzuye umutima wawe utazunizera ngo bimbwire. Iyo ubwiye Imana icyo ushaka kiva mu rwego rw'irari kigahinduka icifuzo wabwiye Imana. Uwo muntu ngo yagiraga ngo yakundaga kwambara no kuberwa, ngo ariko akaba afite inyigisho zimugaye za kera ngo zimubwira ngo nusengera iby'isi ngo uzabubaye umunyerari, ngo bigatuma agendana imvune yo gushaka kuberwa ngo kandi adafite ubushobozi. Imana ngo yamureba ngo ikabona yaravunitse, ngo Umwuka aramusanga ngo aramubwira ngo ariko waretse kuvunika ko ntazampishwe ibyuzuye umutima ukambwira iki kugoye ko n'ubundi ntacu uhayumpisha. Iyo umuntu abwiye Imana, Bibiliya ni igitangaza. Iyo umuntu wasamye ukabwira Imana, Imana igira ibintu bikomeye cyane byo kudufasha no kudutunganyiriza. Pawulo yaranditse ngo iyo umuntu wamaze kwizera ngo akemera ikimenyetso cyo kwizera n'ibintu bibiri. Ijambo rya mbere nuko umuntu yatuza n'akanwa ko nkwemeye nk'umwami n'umukiza wanje, wamara ukabihamisha ikimenyetso cy'umubatizo mu mazi menshi, kuko ububwiye Yesu ngo nemeye gupfana nawe, gusangira amakuba n'ibyago nawe, tugapfana burundu, ngo kuko nawe nico kiguhesha kwemera kuzukana n'abakwizera ngo bakabenefitinga ubugingo busha muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yesu amaze kuzuka ngo yazukanye ubugingo bw'abizera, ngo abuzamukana iburyo bw'Imana, ngo asigarana umurimo wo kudusabira. Bibiliya ikavuga ngo nico gituma Yesu atakomotse mu rubyaro rwa Abrahamu ngo ace mu nzira y'Abalewi, ngo agumane bwa butanzi bwabuzaga abantu guhoraho kuko bapfaga, ngo agume anatambire mu ihema ryubatswe n'abantu kuko ridahoraho. Yesu ahinduka ngo umutamzi w'iteka, kandi ngo arazamukaja mu ihema ridakuka, abo umutamzi wacu iteka ryose. Yesu ahora gutunganyiriza ibyo utazi kuvuga, aragukunda. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ibyawe byose uje biha Yesu. Yesu naje kubibwira Imana, abimubwira yabitunganije. Umererwe neza, jupfa kumwizera, jugira confiance ku Mana. Bwana sifiwe. Reka tumuzamurira amaboko. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Matayo aravuga ngo ni Imana Emmanuel, ni Imana ngo ibana n'abantu, igendana n'abantu, izi gusangira n'abantu, izi kumva intege nke z'abantu, Imana ituzi, umva uwo mukunzi tugira. Noneho waje muri Mariko we yagiye amuvuga ngo nk'umuganga agashingira ngo ku bantu bagiye barwara areba Yesu ngo akabava ko ndagira ngo nkugote uje gusanga nta ngorane ufite iri andehor y'ibyo Yesu yo gukorera, urayibura, uraza kuyibura. Haleluya. Aravuga ngo nasanze ari umuvuzi yari yarabonye Yesu avura umugore warwaye amaraso, ayamaranye imyaka 12. Yesu ngo ahagaze ahantu, umugore ngo araza mukoraho, amaraso ngo arahagarara. Yesu ngo aravuga ngo numvise imbaraga zimvuye n'indi nkozeho, ngo baramubwira ati turiko turakujiganira, ariko kino kintu kiza kintangaza, mureke tuze twicara noneho abarimo batwigisha. Bibiliya iravuga ngo bari ko bamujiganiraho, uko nti bari ko bamukoraho, ariko undi waraza mukoraho avec but, amukoraho afite intego. Twoba muri Yesu tudafite intego, habe n'ubundi nje ndi mukureba gakiza dufite abantu benshi akajagare gafite, gashobora kuba karimo ikibazo cyo kujiganira kuri Yesu, tutazi intego, tutazi uko bimeze. Yoretse kuganira n'abantu dusanga ibyifuzo twa dusengera
byobona ababiganiraho bakabianalize babanyabwenge twicaye bakabiganiraho twosigarana ibintu zo gusengera bifite nka 10% mu bintu tuza tururunga tukikorera 100% kubera ko bidakosoye. Umuntu akamara urunga isatumba n'ingegeri ukasenga kandi ukarurunga ibintu bidasobanutse. Ubonye abantu ngo bariko bamujiganiraho ariko Yesu aravuga ngo numunkozeho. Umuntu umwe yavuze ku ijambo rya Zakayo aravuga ngo ese Yesu ko yari kwagendana n'abantu ibihumbi n'ibihumbi niki cyatumye agera munsi y'igiti atavugishije abantu bamuzungurutse ngo akararama agahamagara Zakayo. Aravuga ngo Zakayo ngo yari afite umutima ukora ku mutima w'Imana, yari afite ngo umutima ureshya, umutima ngo wa Zakayo wakoze ku mutima w'Imana. Ngo Yesu arararama ngo bakazambwira toye tugende nakagabo karahani kagufi yari mugufi Zakayo. Uziko n'ubugufi bw'umuntu bwo muhesha umugisha hariko n'uburebure bwo muguhesha. Simvuze gabagufiga nabo batatumerera nabi ngo nibo bonyine bamerewe neza, hoye n'abarebare twomererwa neza n'abandi. Bibiliya iravuga ngo Yesu akiza uwo mugore ngo buce Yesu aragenda mu isabato, niwe mwami w'isabatu ntazatinya, aragenda ku munsi abantu badahe bakora, aragenda ngo agera ku kidendezi cya Betsaida ngo amare gushika sanga umuntu urwaye imyaka 38 ni mukuru. Tuvuga ngo ni bande barengeje 38 hano twozamura turi bake. Jewe gansi no bangishoboye kuyihisha nanone gakera uruhara n'imvi byaraje. Abandi bamwe mwoba nkabavuga ngo ni mike ntawo basaba indangamuntu, nje mfite myinshi. Asanga umuntu urwaye imyaka 38 waremze wabaye wapfuye mu mutwe kubera ububabare, akazamubaza ngo ese nkugirire gute? Ese iyo uhawe usenga ubwira Yesu. Berutse gusoma igitabo kirambwira ngo ibyo ngo tuza twita ngo nugusenga nabi ngo si ugusengera ku byaha. Gusenga nabi ngo nugusengera muri yambigite nawe ubwawe ntumenye ico wabwiye Imana. Nukuvuga ngo Imana ngo ntizi bisubiza ngo kuko inabisubije nti woshima kuko ntuzi nibyo usengera. Nuko aravuga ngo kuramya no kuririmba si ugusenga, nukuramya no guhimbaza. Kubwiriza si ugusenga, nukubwiriza. Gusenga nukuja imbere y'Imana ngo ukabwira Imana mu magambo asobanutse y'ururimi rw'iwanyu, ukayibwira ngo nje kukubwira ngo ndashaka iki. Apana kuza nimbugiye ngo ntigira imifomoro. Urukundo ruyibamwo rurahagije kugira ngo ikumve rugikubita yumve icuje kuvuga. Yesu ngo akamubaza ngo ese nkugirire gute? Akamubwira ngo nabuze umuntu atoya, yambwira ico wifuza ati nabuze umuntu. Yesu abona ko umuntu afite ikibazo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Marko yaravuze ngo Yesu no muvuzi bw'itangaza. Yesu azavura abantu bagowe, azavura abantu indwara. Muzi ko abantu benshi muri iki gihe barwaye indwara ziteye isoni, barwaye indwara zifashe ku myanya y'ingingo iteye isoni, babuza abo batakira, babuza abo babwira. Abantu bapfiriye mu mutima, ibyumba by'imitima yabo juzuye umwijima. Oyaye reka nkubwire iki kintu, nimuzaje mwumva abantu baravuga ngo bagire ba père spirituel, bagire ba mwarimu. Iyi si yose y'aba bantu hari impamvu bikwiye kuba. Umuntu akwiye kugira umuntu w'umujenama mu gakiza, yarangiza kumugira akaza gukorera ibintu bibiri. Icambere akaba umufata banga wawe uzoza uja kwirega igihe wagize intege nke. Ikigira kabiri akakubera umuntu wawe uzoza ubwira ico utobwira bose. Reka mbabwira akantu kibanga ariko simvuga izina. Ubushize narababwiye ngo njewe mu nyigisho nzoza mvuga ibintu byose kuko ndi kumwuka zampatira. Umuntu yarampamagaye arambwira ngo mutabare mu rugo imfura rwose abantu beza, ndagenda shitseyo arambwira ati umugore yavuze ngo dutandukane. Ibyo bintu maze kwihamagarwa n'abantu batatu. Umugore yavuze ngo dutandukane, none untabare. Na mugore bari baraho arambwira ati ico dupfa ndi mu gusohokana gera hanze nkumvira ari riranyishe byo kuryamana n'abantu abagore, kumva ndapfuye. Kaza ninjira mu wanje, namara gushika nabona umugore wanje kumva karantera iseseme, kumva titwo ntibikunda. Reka mbabwire iki kintu. Arambwira ati se none ndagira guta umugore atoya yarakubeshe. Arakubeshe ndabizi, azaza yaryamanye n'abandi bagore yabihaza ibyo bintu yabirambiwe.
wosobanura gute? Nta budimo. Worahira se tukemera? Warahira bakakubwira ngo ngaho bikore, bikangaga. Satani ababwira nti yeme, ahubwo mwanizeye sinje Imana, ariko reka dusenga Imana. Turasenga abantu barakira. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu ari umuvuzi w'ibyo ututinya kubwira abapasiteri bawe n'abandi ibintu bikomeye. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu yarazutse. Pawulo yaranditse aravuga ngo Yesu icyatumye ngo apfa akazuka kwari ukugira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Kubaho kwacu ni mu musozi wa Yesu, gupfa no kuzuka ni mu musozi wa Yesu. Ni ukugira ngo tubere ihumure. Pawulo yaranditse aravuga ngo ese abantu bamwe ngo babwiriza gute ngo kuko nta upfa ngo uzuke. Aravuga ngo nimba izo nyigisho zihari zivuga ngo nta upfa ngo azuke, aravuga ngo noneho gana Yesu ntarakazuka. Ariko aravuga ngo Yesu yarazutse kandi ngo niwe muganura wabasinziriye, c'est-à-dire niwe mfura y'abariho bose mu kuzuka. Aravuga ngo kandi nico gituma ngo azaza ngo azananye n'abasinziriye muri Kristo Yesu bose. Yesu ni umuganga. Gusesa kandi kamwe Yesu yamvuye. Yesu uzutuvura ubusa akatuvura n'ibintu bikomeye. Umunsi umwe umugore umwe twabanaga, pasteur aramuzi, bishop, yarwaye isununu benaha ku Murundi. Yarakunze amaguru yiwe ngo aguma agororoke, ngira ngo nkaje ntacu byombwira. Sinoza manura ipataro mwoza mumenya ko ndwaye isununu. Ntobyihorera bidahe bindya, ntobyihorera. Noneho bikamujena. Kandi ni ngombwa kwita ku maguru n'amaboko n'ibindi byose kubera ko bonke yaranditse ngo abafaransa ngo nibo bambere bita ku modoka zabo ku isi, ngo ariko nubwo bimeze bityo ngo ntikibabuza guteganya amazu ngo arimo ama pièces de rechange y'imodoka zabo kugira ngo nizigira ikibazo ngo bazitabare vuba. Ariko aravuga ngo nta pièces de rechange ngo y'ingingo z'abantu zagenwe ku isi ngo ukuye kubizera Yesu agirira ubuntu basenze ngo akabatabara. Ngo nico gituma dufite umurimo ukomeye wo gusenga. Haleluya. Arasenga ngo asenge ngo buce Yesu amukiza za sununu. Ko ndakubwira ibintu bikomeye. Nabonye abantu basida bakize, nabonye ba Gideon. Twafatikanije twese pastor. Ejo bundi niriwe mu rugo soma agenda, sanga umunsi twari ko duhanurira bishop bazaba pastor, mbisanga muri agenda yaje. Nukuri kw'Imana ndatangara. Uri umunyamategeko twataramanyije nawe na Muhima na Simeo, sanga twanditse ngo Imana iravuze ngo uyu muntu azaba pasteur. Turasenga. Bibiliya ni igitangaza. Iyi Imana Bibiliya ntizitera igipindi Imana ngo yivuga uko itari. Oyaye izi yivuga uko iri. Arasenga wa mugore ngo buce bucise ununu zashize, arambwira mpeza ubuhamya nyine nkaza nanje nazaga nzibona twari tumenyeranye iminsi yose. Noneho ngo mare ndavuga ngo rego Yesu azakiza n'utuntu dutoya. Kaba mfite ikibazo cy'iryinyo ryangoye takirya ikintu na kimwe ngapfa. Ariko nkavuga kandi ryegera hano imbere kabona si igihanga cohishwa, kandi nkabona sinde kivuga butumwa kubera igihanga. Ariko nkabona kandi kuguma kugira igihanga mu bantu navyo nkumva biragize. Ndavuga nti no ndenjire huduma. Ikigira kabiri kagira ikibazo cyo kudakunda ubwanwa. Ico ndavuga ngo ndinjire huduma sengera ya magambo yombi. Ndasengera ubwanwa n'iryinyo ninjire huduma. Mu by'ukuri simbaye mbasetayo na magambo yabayeho. Ndagira ngo nkumva ari impungenge ugire confiance ku Mana yawe izikora ibitangaza. Haleluya. Ndasenga ihuduma ngo nyikire kaba mfite n'isununu ahantu ku mubiri. Isununu gusa yamezeho nazansigara ngira gutya ikavaho amaraso kanani. Ndavuga isununu yameze ku mubiri. None ndasenga nsohoka ihuduma paye ngenda mu nzira gutya sanga abaturage babiri bahagararanye. Umwe abwira uwabatewe nararwaye isununu narapfuye ndagowe ndahagarara. Arambwira ati isununu yarakugoye bateje uzamuja mu isoko ugure wa munyu wa gikurukuru. Murabubona wa munyu uyisigeho bati ntuzomenye uko yagenze. Ndabyumva ndagira ngo nshikambwira umugore uje kugura gikurukuru.
aragenda arayigura. Ndababwiza ukuri nza nshaka iyo sununa aho yari iri simbazi ira disperse. Haleluya. Iryinyo nimba hari iryinyo rikomeye kugeza uyu munsi ntarumvamwo n'akantu nakamwe, ariko icyantangaje ubwanwa buramera. Niki vyenda kuvuga? Reka tugirire Yesu gutya. Bwana sifiwe. Imana ni nziza, iradukundira turusha ubwenge, izikora ibintu biri priority, ibintu bifite akamaro. Tizipfa gukora ibintu ngubwo tuvuze gusa ubwanwa bwa BIDERI butwayika abantu, abanyafurika, abanyarwanda n'abanyamurenge n'abandi. Hari icyo ubwanwa bwa BIDERI batwaye? Si ibintu biraho. Ibonaga ico si impamvu cyo kwirwa asubiza, iraboreka buramera. Ndabugira hano ngira akanyabwanwa nzanama ngira gucaka bukura. Ubu bwo nabuze uko mbugira. Bibiliya haleluya iravuga ngo Yesu azavura. Niko Mariko yavuze ngo ni umuvuzi w'umuhanga, ngo agere muri Luka we ngo aje kumwandika mu definisa amubona ni yindi shusho irya babiri batabonye. Umwe yavuze ngo ni Imana iri kumwe n'abantu, ndamubona Yesu nk'Imana igendana n'abantu. Uwa kabiri aravuga ati no, jewe simubona nk'Imana iri kumwe n'abantu, ndamubona nk'umuvuzi w'umuhanga. Ngo bigere muri Luka iyo uravuga ngo jewe ndamubona ngo nk'ipunda, ngo nk'umuntu uzi kwikorera abantu imizigo, ngo kugira ngo abaruhure. Noneho atangira nawe kumuvuga ukuntu ngo Yesu azaruhura ngo abantu barushe. Hari umunsi umwe Yesu ngo yagiye ku musozi abwiriza ngo abantu baramukurikira, ngo bararuha bagera ku bantu 5,000. Amaze ngo abigishwa baramubwira ngo mwami, amasaha arakuze kandi ngo twitaruye umudugudu cyane turi kure. Aravuga ngo abantu bashonje, ngo none reka abantu bagende baje guhaha. Yesu ngo ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo muri iyi fule y'abantu, muri literaniro ry'abantu nta muntu ufite ikintu. Ngo baravuga ngo hariho umuntu ngo bafite imikati ngahe, imikati 5 n'ifi 2. Arababwira ngo nimubicaze bose ku musozi. Bibiliya ikavuga ngo abo bantu ntibari babariwe mw'abana n'abagore, ntibari babariwe mw'abana n'abagore. Yesu ni igisubizo cawe mu minsi ya ngirente no mu gihe bikomeye. Munishi yararirimbye ngo kwa mambo yote usitie shaka. Aravuga ngo mu bintu bijanye n'imyambaro ya Yesu ngo bayitereye kura. Bafashe ngo ikanzu ya Yesu niwe uzutuma abantu bambara neza. Ikanzu ngo ya Yesu barayizanye ngo barashaka, ngo baravuga ngo tureba hiteranyirije. Babura umusono ariko ngo basangira ateranije. Baravuga ngo bayijane ngo bananirwa kumvikana. Ngo baravuga ngo tuyifindire ntawo yihebera ubundi. Ubufindo bufata ngo ari witwara. Munishi aravuga ngo kwa mambo ya tishati usitishwe. Aravuga ngo kwa mambo ya elimu Yesu ngo ari imbere y'abantu mu myaka 6,000 ngo bizaza. Ari imbere y'abantu muri tekinolojiya. Reba pesantere y'abantu ntiyemerera abantu gukora ibintu byose uko tubyifuza nk'inyoni nkiziguruka, kuko ziremwe mu buryo pesantere itazifata vuba. Yego ziraruha ikagera ubwo izimanura, ariko si nk'abantu. Ariko Yesu yagendagenze ku mazi, yagendagenze ku mazi. Yesu yagendagenze ku mazi. Yesu aruhura abantu. Yesu yo kuruhura. Haleluya. Yesu yo kuruhura. Yasanze umunsi umwe abakobwa 2 bavunitse ngo bapfushije musaza wabo wakundanaga na Yesu. Uzupfusha nawe ibintu byinshi bikakubabaza, ariko ngo Marita ngo aravuga ngo Yesu araje, ngo aragenda ngo aramutega ngo aramubwira ngo musaza wacu ujya wakundaga ngo yapfuye. Yesu ngo aramubwira ngo yaje, aramubwira ngo nijewe gupfa no kuzuka, ngo umuntu nubwo barapfuye kera ngo anizera ngo azasubiraho. Aramubwira ngo turabizi kuko bazazuka ngo ku munsi w'amateka. Yesu aramubwira ngo nijewe ngo gupfa no kuzuka, umuntu ngo nanizera. Reka nkubwire iki kintu, hari ibintu uzugenda uhomba ukabona byararengeranye ngo ntibyoba bikigarutse. Yesu ni umuremyi. Yesaya yarahanuye aravuga ngo ni ukuri ngo nzakugarura nkwishimire, kandi ngo ibyawe byariwe na kagungu ngo nzongera ntume bibaho. Kagungu hari ibyo yonye iwawe. Aravuga ngo nibyariwe n'inzukira ngo nzabigarura ngo bisubire bibeho. Ariko yoba Yesu twamugiraga confiance nkuko aje bivuga, tuba tugendana kuruhuka gukomeye. Umunsi umwe Sebuko wa Yakobo yaravuze ngo ndamuhombya imyaka yose yakoze,
ngiye kumusaba ngo itungo ryiwe muhereze ibara ritaba mu matungo yanje kugira ngo azotahe uko yaje. Aramubwira ngo imisengo gusa, ntiyagiraga ibara ry'umusengo. Ayoberwa ko ari umukozi w'Imana. Aravuga ngo ibara ry'umusengo niryo rizoba ryawe gusa, nta bara ry'umusengo ryari muri izo ntama nayo masho n'izo nka. Amaze ngo yibuka ngo kuko iwabo mu Isiraheli ngo bagira Imana ya se, Imana y'ubwoko bwabo, ngo aragenda afata agati ngo akazingazingaho umugozi ngo gahinduka umusengo, ngo aragenda agashinga amatungo akunda kwima aho ashokera mu byambo, agashinga ngo mucambo aratura. Aravuga ngo Mana, itungo ryose ngo rizima rihe ribona akagati k'umusengo rizabyara ibara ry'umusengo. Ngo mu gihe gito amatungo yose abyara amabara y'umusengo, ngo agira umukumburu tuwa nyirarume. Imana iziruhura. Haleluya. Paulo yagiye avuga amagambo menshi atangaje arandika mu gice cya 8 umurongo wa 18 mu Baroma. Aravuga ngo nukuri imibabaro ngo y'igihwayi, iyi mibabaro tugenda ducamwo isa n'igicu ca mu gitondo gitamuruka vuba. Ikintu iyo kiguhanamye uzugira ngo ntikizakuva, kizakiremera ukiheba, ukazugira ngo nuko birarangiye. Aravuga ngo izo zose ntibishobora kugereranywa ngo n'ubwiza tuzahishurirwa mu ijuru. Amaze arata ubwo bwiza, aravuga ngo nukuri ngo habe n'ibyaremwe byose ngo bitegerezanyije amatsiko guhishurwa kwawe. Uruw'agaciro si amagambo y'abarokore, si imvugo zateye, ndakubwiza ukuri. Urebe igitabo kiza kivuga ngo Yesu ngo Imana ngo izihagarara mu itangiriro ngo ikareba mu iherezo, ngo kuko Imana yari imaze kumenya ko umuntu azacumura ngo agatandukana n'Imana, ngo bituma iteganya Yesu hakiri kare ngo kugira ngo azacungure umuntu. Bwana sifiwe. Amaze ngo agenda avyerekanisha ibimenyetso byo gucungura, bituma ngo birema pasta k'imyaka myinshi, bikereya mu mutwe gucungura. Ahera ngo muri Edeni umuntu ngo yiremeye ibicocero, ntukaza wiremera ibicocero. Kubera iki? Dufite ubwinshi bw'imbabazi bungana n'inyanja, nuzazubona wateshutse uzugaruka. Abantu ngo babwiye Yesu ataye barakabije, abantu bari mu gucumura cyane, bakitwaza ngo urababarira tubigenze gute. Aravuga ngo reka mbagira inama, umuntu nacumura 7 ku munsi akagusaba imbabazi, uzuguma umubare inshuro 7 mara 70. Ikenshi cyane dufite inyanja y'imbabazi z'Imana kugira ngo hadatakara n'umwe muri twebwe, kugira ngo tuzaroboke imbere y'amaso y'Imana. Bibiliya iravuga ngo nta kindi Yesu ngo yari kwareba ngo n'ibyishimo byo kuzabana n'umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo nico catumye turemerwa muri we ngo kuva isi itararemwa. Amaze ngo Imana irema isi yishiraho umwana w'umuntu, imaze kumenya Satani ko azarogoye umugambi, iteganya Yesu uzacungura. Amaze gucungura nanone abona ko bituma iteganya Yesu hakiri kare ngo kugira ngo azacungure umuntu. Bwana sifiwe. Amaze ngo agenda avyerekanisha ibimenyetso byo gucungura, bituma ngo birema pasta k'imyaka myinshi, bikereya mu mutwe gucungura. Ahera ngo muri Edeni umuntu ngo yiremeye ibicocero, ntukaza wiremera ibicocero. Kubera iki? Dufite ubwinshi bw'imbabazi bungana n'inyanja, nuzazubona wateshutse uzugaruka. Abantu ngo babwiye Yesu ataye barakabije, abantu bari mu gucumura cyane, bakitwaza ngo urababarira tubigenze gute. Aravuga ngo reka mbagira inama, umuntu nacumura 7 ku munsi akagusaba imbabazi, uzuguma umubare inshuro 7 mara 70. Ikenshi cyane dufite inyanja y'imbabazi z'Imana kugira ngo hadatakara n'umwe muri twebwe, kugira ngo tuzaroboke imbere y'amaso y'Imana. Bibiliya iravuga ngo nta kindi Yesu ngo yari kwareba ngo n'ibyishimo byo kuzabana n'umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo nico catumye turemerwa muri we ngo kuva isi itararemwa. Amaze ngo Imana irema isi yishiraho umwana w'umuntu, imaze kumenya Satani ko azarogoye umugambi, iteganya Yesu uzacungura. Amaze gucungura nanone abona ko tuzagira intege nke kugira ngo atsinde Satani. Yesu atubera nk'umutaka tubamo. Aravuga ngo mwoguma kwandura no gucafura ngo bigatumira nsubira kubagaya. Aravuga ngo sinzosubira kubareba bari muri Yesu, nzaza ndeba Yesu kugira ngo ndasubira kubona amafuti yanyu. Iyo usoma igitabo kizakivuga ngo nico gituma ngo bazaga bazana igitambo ngo ntikibabarira ibyaha, ngo ariko kikabitwikira kubw'itegeko, ngo bigatuma nibura ngo Imana yaje kurakara, igahita ibona ya hene babaze ku bwawe kugira ngo Imana itabona icyaha cawe. Bibiliya ikavuga ngo ariko ibyo ntibizashobora ngo gukuraho ibyaha by'abantu. Yesu araza iwe ngo amara gushika, ni ngaho yatumize Uwiteka umucamanza
ambonyeho amaraso ntanshira urubanza rubi anyitukiranuka yaranshunguye ngo mbuwe niko kunyishira ubadapfa singifuye kera Yesu turi. Ese mwari muzi ko twapfuye tutagipfuye? Uze gusoma mu Bakorinto mu gice cya mbere umurongo ngira ngo wa 4 haravuga ngo ariko nkunda aya magambo. Haravuga ngo nico gituma ngo muri izi nzabya zibumba ino mibiri y'intege nke ngo dufite imbaraga zisumba zose ngo kugira ngo icubahiro kibica Imana yacu. Ibyo ngo bikadutera iki? Ngo nico gituma ngo duhura n'amakuba menshi ngo ntidukuka umutima, ngo kandi tukagenda tumeze nk'abantu ngo bashobewe, ngo ariko ntitwihebe. Uzubona uturokore nyaturokore bana barokore basirimutse, barokore basirimutse baza barara batariye bwaca mu gitondo mukabamo ukabimenya akaza yama ajonjobera kera kamananuka akamananuka rugikubita ikibazo kera kikama kija mu maso. Umurokore nyamurokore ni huzumererwa neza. Iyo wabisengeye neza bikaza uhavuga ngo ntacu umutima undega Yesu yemeye gusa ngo nce muri kino gikombe uzoneze. Aravuga ngo tuza tugenda dusa nk'abashobewe ngo ariko tutihebye, kandi aravuga ngo tuza dukubitwa hasi. Abarokore muza mukubitwa hasi we, ariko aravuga ngo ntituza dutsindwa iteka, ntituza turambara. Umugenzuzi uvuga ngo umunsi umwe Apoloni ngo yarwanye na mukirisitu ngo aramufata mukubita hasi ngo aramutsikamira ngo wenda kumwica. Umugenzi ukavuga ngo kubw'imbabazi z'Imana ngo arambura ukuboko ngo asingirizwe inkota y'Uwiteka ngo ayicumita ngo Apoloni mu kirenge ngo atanda amababa ngo nkayimbwa yiswa ngo araguruka mu rugendo ngo ntiyongera kumubona. Paulo aravuga ngo tuzadukubitwa hasi ngo ntidutsindwe iteka. Amazi aravuga ngo nukubera iki? Ngo nuko tuza tugendana urupfu rwaye. Twarapfuye. Twapfuye gute? Twapfuye umunsi twemera gupfana na Yesu mu rupfu rwiwe kugira ngo tuzukane nanone nawe mu bugingo busha. Haleluya! Nico gituma izi mfu zindi z'umubiri izi simfu zacu oya ubu ni buryo gusa bwo gukura abantu mu isi baja mu ijuru. Abizera gusa tukagenda kuko twebwe turahariwe. Twebwe byararangiye, twapfiriye muri Yesu, tuzukira muri Yesu turi bazima. Haleluya! Bwana sifiwe. Biblia iravuga ngo Yohana ngo aje kumuvuga aravuga ngo uyu Yesu ngo niwe jambo wahoranye n'Imana kandi ngo yari Imana. Filozofi y'iki gitabo izigora kumva ariko niko kuri. Niki kiza gituma igora kumva? Hari umuntu wadusobanuriye akantu njanko kubyumva. Hari ibintu gatwa twigisha tudaye tubyumva. Aravuga ngo ufashe amazi n'amata n'isukari ukabivanga, bamara akaguha ikizame ngo bivangure ngo jogora umuntu. Amazi akamasura akabumweru, amata agasura akamagaragara adafunguye, n'isukari ukayikura. Wenda abazungu baraturusha ubwenge, ico cyo tucemera niko navuze mbere, ariko ngo biragoye. Yesu n'Imana tibivanguka. Abantu tuza tunabivuga nabi mu kwatura tukavuga ngo Imana data, Imana tukagira Yesu nk'indi Imana, tukagira umwuka nk'indi Imana. Biblia izivuga ngo ni Imana data, umwana n'umwuka wera. Si Imana data, Imana umwana, Imana umwuka wera. Ni Imana data, umwana n'umwuka wera. Ni Imana imwe mu matribution atandukanye. Biblia rero ikavuga ngo nico gituma twebwe tugendana urupfu rwa Yesu ngo kugira ngo ubugingo bwiwe nawe bugaragarire muri twebwe. Yohana aravuga ngo hariho jambo yari Imana kandi ngo ntacaremwe kitaremwe nawe. Aravuga Yohana ngo twebwe twaramubonye ngo tubone ubwiza bwe ngo busa n'ubw'umwana w'ikinege wase ngo yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu yaragaragaye. Biblia twasomye Yesu amaze kuzuka adusigira inshingano. Turi mu gihe cyo gutegereza umwuka wera ariko turi mu ntambara. Turi mu ntambara yo kumenyesha abantu ko Yesu yazutse. Abagabo bamwe babiri ngo bagendiye Mausi ngo bagenda bibaza ngo bababaye ngo bibaza kuko Yesu ngo yapfuye wari warakoze imirimo, ariko ngo Yesu araza yihuta ngo agendana nabo ngo arigirisha ababwira kuko ayo makuru atayaze. Ngo baramubwira ngo ese we urinde ngo urumushitsi bingani kutaza amakuru ya wa mugabo wapfuye. Ngo Yesu ngo arayababaza ngo arabahindukirana ngo arababwira ngo ese mwebwe
mumeze gute mutibuka ibyanditswe ku mwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo bageranye mu kirorero, ngo ashaka kwitambukisha, ngo baramubwira ngo reka tugumane dusangire, ngo baraza ngo batangiye kumanyagura no gusangira, ngo Yesu aburira mu maso yabo, barahindukirana, ngo baravuga ngo nukuri yari we, ngo kuko tuganira kuzuka kwa Yesu, ngo imitima yari yuzuye agahinda ngo yakeye. Reka nkubwire ikibazo tugira, dushobora kuba rimwe na rimwe tuza tukora ibintu nko mu kamenyero, ariko iyo umuntu igitabo gisobanura ubuzima bw'intumwa kiza kivuga ngo kugendana kwa Yesu n'intumwa ngo byabahaye ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo ryabahaye ubwenge batari basangana, ngo kuko abatanzi n'abanditsi n'abandi ngo bize, abo bari abarobyi n'abahinzi babajanye ngo mu nkiko, ngo babwirwa amagambo akomeye ariko ngo barabatsinda. Kugendana na Yesu biduhesha ubwenge bwinshi. Ikindi ngo kigira kabiri, kugendana na Yesu ngo bizabyambika umuntu ubwiza, umuntu azagira ubwiza, umuntu azagira ubwiza iyo umuntu agendana na Yesu. Bibiliya twasomye ni ukuvuga ngo impamvu abantu batemeraga umuzuko n'imbaraga zawo, bari bafite amakuru ya Teuda bakagira amakuru ya Yuda, bishwe bakazimangatana. Ushobora kuba ufite amakuru aguca umugongo, agukura umutima, akubwira ko imbaraga z'Imana zidahari, utazibona. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yarazutse, kandi Yesu nyuma yo kuzuka kwiwe yiteguye kugukorera ibitangaza bikomeye, yiteguye kukwegera, yiteguye kukubera umwami, yiteguye kugufasha mu ngorane zose, yiteguye kuguhumuriza, yiteguye kuguhereza amahoro. Mwene data, ndabona benshi turi kumwe n'urubyiruko ruri hano, muracafite amahirwe yo gukosora no kwegera Yesu. Twebwe nakijijwe, nje nzambara ubuzima bwanje nk'ibice bitatu kubijanye n'agakiza. Igice ca mbere cyari igice cyo kubanza gukunda Yesu, ariko binteye isoni kubyerekana. Iwacu habaga Imana data, murimo kwari gusengera abantu, tubibona tukamufasha n'abasazi, ariko twe tudahe dusenga gufatisha amaboko bisanzwe, ngo umusaza atiruka, tukamufasha agasengera abantu bagakira. Bene uko hari umunsi umwe umusirikare yamwiyenjejeho, avuye kukanihura, aramubwira ngo umugore yarasaze, yari umugore w'umuafandi wa Kongo, aramubwira ngo barambwiye ngo uzusenga uzomungarure gusa ari muzima, nta bindi tuvugana. Iwacu mu gitondo araza ati zabone uyu mugore ari muzima gusa. Umusaza ati kini kitangaza, ngiye wasenga Imana iba hafi, umugore yayisakira. Ndakubwiza ukuri, umugore burya hari ibintu tuza tuvunika, ugasanga turashaka gukanika cyane nka hari twe duhe tuja kubikora. Iyo wizera Imana nta mpamvu yo gukanika, koresha kora uko wabihawe. Twahoze tubivugana nabo twari kumwe hariya dufata fanta, duhe twigisha abana twari kumwe b'urubyiruko b'abayumbe n'abandi. Ndababwira ngo nimba mushaka kugira agaciro mu byo mukora, ijambo rya mbere, icyo ukora cyose uzusaba Imana ikiguhe mu bwenge, kugira utagira ibyo usitaza, kandi ushinzwe kubaka. Ushinzwe kubaka no gufasha, ntushinzwe gusitaza. Ikigira kabiri, uzuba umunyembaraga mu byo ukora, kugira ngo ugaragarweho n'imbaraga ziri hejuru y'imbaraga z'ubwenge bwacu. Ikigira gatatu, uzuba umugabo cyangwa umukobwa ugira gahunda. Umukristo kubwira umuntu ngo ndaje namara sinze, umukristo kubwira umuntu ngo uze duhurira aha namara ntuze ngo uhahurire, ntuniyeskize ngo umuteguze kare. Umunsi umwe muri restoration barambwiye ngo nimbigisha icaha, hari mu minsi 40 utwigishije ama topic n'icaha. Ndatekereza ibyaha biba ku isi, ndaheka, ndavuga ngo siko ndavuga gute, ariko numva umwuka arampumekeye. Umwuka arambwira ngo icaha gikuru kuruta ibindi no kwica gahunda. Pastor, ni ukuri ko Imana iyo umuntu wishe gahunda ahita kereye ibyaha 40 atabizi. D'abord uwo mwari mufitanye gahunda ararakara, yarakara ibintu yagombaga gukora muri ya masaha bigapfa. Bya bintu byamara gupfa bikamuhombya ibindi, mwamara mukababanzi, ukamutera urugambo rwo kukuvuga atarabiramukanye. Satani akabarinjiye akarema ibisika. Icaha gikuru ni ukwica gahunda. Satani aje gutoba ijuru no kurizanamo ikibazo, yishe gahunda gusa. Bari bafite administration yemewe yuzuye, ariko yica gahunda. Agomesha igice cy'abamarayika ashingiye ku ijambo rimwe, aravuga ngo Yesu agira nkunzi, ngo yahaye Yesu Imana ngo igira nkunzi yahaye Yesu y'intebe, ngo imuvugaho n'amagambo akomeye kuruta abandi. Aravuga ngo jewe ubwami nzashiraho, ngo nzabanganisha mwese. Abamarayika ngo baramuyoboka, arahanwa. Timukaze mwica gahunda. Turi mu isi hoba impamvu, ariko iyo ubivuze kare ukosora umutima wo mufitanye gahunda, amahoro agakomeza.
kwica gahunda. Ndimo ndasatira umusozo. Bibiliya abanyarwanda hano hanze, reka nkubwire, bagira umugani uje uvuga ngo ingobyi n'umwana uzuyishakira. Mwumvise icyo bivuze? Umwana ni uza wishakira ingobyi, ni ukuvuga ngo uko umwana yikundisha ku mubyeyi niko umubyeyi yishimira kumuheka no kumukorera ingorane no kumukemurira ibibazo. Famiye, twese tugira famiye n'abana. Umwana w'inyangamugayo muri famiye, habe n'ababyeyi be bazabamwubaha bakanamutinya, bazabavuga ngo kubabaza runaka oyaye, ariko abana bibirara bananiranye hazabwo bakubitirwa n'amakosa atari yabo, bagakubitwa amakosa atari bo bayakoze. Mukaza batese iki kintu ninde wakimenye mu nzu? Bose ati pi, none se marayika yavuye mu ijuru aza kumena ibintu muno? Ninde nyabuna wamenye ikintu? Pi, toyaye ukuntu awundi ni runaka nugira amanyanga muno. Mumukubite kunguko niwe wazanye ibibazo. Kwishakira ingobyi, uko umuntu agenda afata Imana niko Imana imufata, niko Imana imukunda, niko Imana imwegera, niko Imana imugirira neza. Bwana sifiwe. Iyo umuntu ananiwe, hariho inyigisho ziteye z'ubuntu ngo ziri mu kubwira abantu ngo ntimukaze mwihana, ngo Yesu yarabirangije ku musaraba, ngo yakemuye ibibazo, bagashira kandi mukijima ko kunanirwa gutandukanya agakiza no kwezwa. Icyo twahawe iteka kitazahinduka, umuntu atogiramo uruhare, n'agakiza tajute, nta kintu wokongera. Ariko urugendo rwo kwezwa n'urugendo rwacu. Imana ntiyo duha agakiza ngo ari izo zayezwa ku bwacu. Oyaye, uko dufata imbaraga zo kwezwa, itumenaho amavuta yo kwezwa, itwezesha amaraso ya Yesu. Ariko se umuntu uzumva umuntu wanebwe neza agakamirika neza, azamara gusinda akazababwira ngo nukuri ngo njewe ngira amasezerano ngo kandi azaba, wenda yigeze gukizwa ahura n'abantu barasenga ati ko turabona Imana iziturebera muri preza. Inkoko yotera amagi ya marika yati kamigenda, tukavuga ngo yamagaza turagwa. None ibintu biradusaba imbaraga. Tugiye gusatira umusozo. Bene data, ishimire kumenya kugendana na Yesu. Yesu amaze kuzuka adusigira inshingano, aravuga ngo dore ndabatangarije nahawe imbaraga. Aravuga ngo ndazibahaye mugende ngo mubwiriza abaremwe bose ngo bazizera mu babatize ngo mu izina ryanje, kandi ngo ndi kumwe nawe. Ku murongo wa 20 twasomye aravuga ngo batangira kugenda ngo bigisha ngo bari kumwe na Yesu, kandi ubwo Yesu yari yarazamutse, ariko ngo bagenda ngo bigisha ngo Yesu ngo akomeza guherekeresha ijambo ngo bakora ibitangaza ngo n'ibimenyetso. Nuzaje ubona kurakora ibintu bitagira impact, uzugaruka wibaza iki kintu. Yesu uzi kuko umuntu ari ugomba kwifatira umwanya akicekinga, akamenya ko amanota agira mu muhamagaro ari uw'abantu cyangwa ari uw'Imana. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo ikosa Imana yangiye Yesawu ngo nirihe, Bibiliya kuvuga ngo bari ngo batarakora ikiza cyangwa ikibi, ngo Imana ngo iramwanga. Akisubiza akavuga ngo Imana izireba mu mutima, ngo yarebye Yesawu ngo ibana azakora imirimo myinshi myiza, ngo ari kwinezeza abantu. Yarazi ngo guhiga no kwica ngo no guteka ngo no kugabira ababyeyi n'abaturanyi base ngo bakanywa isose bakanezerwa bakamuha amanota. Ibikorwa byo kunezeza abantu yari uwa mbere. Ngo ariko Imana ngo irebe Yakobo, ngo ibona azavukana intambara yo kurwanira umugisha w'Imana, ngo abikora inshuro zirenga 3. Icambere, wumva ukuntu twaremwe kera tugaca munda. Reba ukuntu abantu baje kuvuka babiri ari amahasha, agafata agatsinsino ngo atamutanga ngo azobona umugisha w'ubukuru, aranga aramutanga. Ngo amare kugera iriya amenya ko mukuru wiwe azaza shonje avuye guhiga, aravuga ngo reka nzomutegere mu nzara, azatura ijambo mukureho ubukuru. Aramubwira ngo ashonje ati mpereza iconde, aramubwira ngo ndakiguhereza mpereza ubukuru. Aramubwira ngo yumvaga ari ibintu tutagomba kuvuga komsa, ngo aramubwira ngo bujana amuha ibishimbo. Bibiliya ivuga ngo ni bitukura. Tiyamenya ko iryo jambo avuze rifite imbaraga nk'iryo Samsoni yavuze gusa bukeya, kukijanye n'umurage wawe n'amasezerano yawe. Tukaza upfa kwivugira, habe no mu nzozi nuzaza uvujuka, uzi ko hari igihe umuntu azarota mu nzozi ukica uruhaye wumva wavuze nk'ibintu,
umugore umwe yarambwiye tuzutse twari ahantu mu rugendo rw'ivuga tumarambira ati yewe ntarose nijoro ati sinzi ibintu narose atari ku muntu yaje arambwira ngo nemere mfe kandi nabonye nemeye kabisa wemeye nemeye none se kurumva gute mu mutima kurumva arambwira ko numva ubwoba kubera iki ibi bintu nabyemeye ndapfa ndambura ntoya ukuri yawemeye nyine iyo ni intambwe ya mbere yo kukuremera ubwoba bwo gutegereza ikizakubaho kandi wenda atari umugambi w'Imana reka tuganire ndamubwira ngo kugusengera ntiko gukiza keretse kukuganiriza ukabanza ukikura mu ivyo bitekerezo turi mu kubona abayumbe n'abapasiteri n'abantu benshi bama baza bagapfukamisha abantu ngo babadelivre zambabwira ngo sibyo ahubwo tugomba kubafatira umwanya akabanza akakubwira amateka azayumva y'ubupagani bw'iwabo bwa kera akamenya ko se na sekuru bari barasaze batanga amaraso y'iwabo baravuga ngo abakobwa bacu baze bashakwa kare inkazi wacu muze muzirinda tubasabye umugisha ikimenyetso igitambo nguru urasaga umujanya amaraso kumududubizaho amasengesho utaramwatuza ngo abanza cico kigoyi c'amaraso yatanzwe ngo abe deconnecte kuri wa muryango watanze amaraso iriya ngo abyature numara ubone kumupfukamija ucu uwo mugozi umuconnecting kuri Yesu uwo musengera imyaka 5 ataraba delivery ukazuyoberwaho ibitero bizabifa Bibiliya igira principe zidusaba kugenda dukora ikintu mu buryo kigomba gukorwa kugira ngo abantu bave mu ntambwe zimwe batera izindi bagera handi hantu wakomeye nico gituma umwanditsi umwe yaravuze aravuga ngo umuntu umwe yatatiye ayo masezerano yakorewe mu maraso ngo akayatatira inama ngo ya Satani n'abadayimoni ngo baza bavuga ngo uyu nguyu yatatiye igihango cakera tumwururukireho twese ijambo rya mbere ntagashakwe vuba twazaga dubahereza isha bagashakwa vuba ntagashakwe vuba takabona ubutunzi namara kubona biranze kandi waba uzazaga bishoboka azahindukira mu masezerano yose ya kera agaruke harya se yari yaragiye dusubire tumubone ni ukuvuga ngo bene data hari ico Yesu yakoze yaranditse white aravuga ngo umuzuko wa Yesu ngo uzutwibagiza amateka ya kera ngo agenda dufata ngo tuzirika nk'imigozi akadushira ngo mu mateka masha ngo bigatuma tugira izindi imbaraga kandi ngo tukambara izindi shusho haleluya amen muhaguruke dusenga Imana ndaza gusaba umuyobozi araza kudusengera bose nshobora kubanisha amasaha kubera wena ntibutse kurebaho ariko kandi munihanganire nuko byagenze ndagira ngo pasteur bishop adusengere kuri aya magambo bene data abenshi hano turi abantu batoya ndifuza kuko twubaka ubuzima busha buri mwagakiza karenze imico yiwacu buri mwagakiza karenze ibyo twumvanya abantu tutabonye buri mwagakiza gatuma tumenya kubana na Yesu tukamurutisha ibindi byose murakoze cyane reka bishop atambuka dufashe umwami Yesu abaho umugisha mukomere Yesu amashi menshi Imana ibagirire neza